Hai, ka YouTube viewers zo si na bonun salam ka hin bole. Ka video ni na vet pi wa like, subscribe chule comment hoi ta ta na hin bol na te ho kan mu in hi cho zo si zalin na chungchi wa ki pa thu ka hin se na hi. Tu nia hi chi video a hi itabang thu inangai diu ham itia ile. Cha te le kha sim sa ding dan inangai la di wa hi e. Nu le pa te ho hin chapang ho hi athep diu achi diu akidei in khonunga milen milal a kenga ding thei ahung hi na diu win school ikai saun lekha isim saunai e nu la pa ten I cha teu lekha isim sa danu hi thavet chil ki rute ti hi kadei sa na zala chu hi chi hi ka hin vet sa hi e ka hin se hi Icha teu school kai a isol ji uwa chu lekha thim jing ding a hi po in lekha asim lo le school ikai sa chu athon hiding lekha sim lo student chu final result phat le fail la a zauding a hi ti chu akichi na hi na ale nu le pa te hon cha te lekha phate cha simsa ding hi apoi mo dan hi a kun chun a ke ta na hi lekha isim sa u hi chapang ho hin aphat chompi ta ta hinam na iti ki sim sa le lekha phate cha asim thei diu ham ti hi ngai tu ngai ta cho school langa teacher theme ta hon pungko apara pungthum chan a hil ho hu seidau hitena tunya hi in lang a cha ten lekha iti asim diu ham iti nu le pa te hon cha te ho hi I hil uwa I thip sa uwa na phate ke cha mi khat chi a ke nga ding thei dinga I sim do thei du ham ti hi seyu hite ade de in tu ho situation hi vera hi le I cha te future hi nasata asu boy ding in au mina hi ya chu chale now ade de a chapang cha cha ho hi a future hi ho khuda choi zar ham khat hi ya chu I cha teo education lama hi invest I ha bol diu hi ka dei na hi sumle pai sen na thei thia I sen ding I cha teo future ding hi education anei lowai le milin milal jong hi thei lo ding a kenga adin theina dinga chu education ma chu hong ki pan do ding hi na ya chu I cha te hi a future hong bright hen milin milal khunung teng le mithupi na miching mithem doctor nurse engineer missionary pastor hung hian iti jong le education ma chu a foundation hung hi dia chu please let us start investing on our children's education na ya chu cha ten lekha asim ding ting le nu le pa ti hon I het diu chu ki got na anei anga ya number 1 na lekha simding hita chapangin ki got na nei lo be achu lekha simting le a het thailo di he ya chu na cha chu lekha na simsa ding ting le hi chi ho hi bol sa hi in number 1 na ki chem a achi a ahung hlun in lekha simdin sol hi in aji chu atha chol hi ta cho gim a hi ta na alung thima lekha lut lo ding ai tai ai mut so ding he ki chol nom ding he ya chu ki chep zo le hin lekha sima sol pe lo ding ai na lekha ka kisim tang bola tu chana lekha sim lo am ne ham na ka ki chim hun serin to lo yo lekha sim lo yo ti ho hi sei lo di he number 2 na achun TV lunglu ta avet pe in lekha sim din sol hi in a film vet chu alung thima cham ding nu le pa akicha ji achu asim ding gato ding ai wanga pha alung lut lo ding hi alung thima lut lo de izi enam tile athanop na a film vet ban a ji achu na athanop na a film vet ji achu ichi amain chu pra disturb ta cho ya chu film TV ho vet bana hi le khasima sol lo ding hi number 3 na achun electronic devices ti chu phone laptop kiti ho a khoi zo azong hi le khasim dinga sol lo dinga hi aji chu hichi phone ho laptop ho achu athanop na izar ham khat hi hi so hicha ko na chu en biha ale khasim phat hi phat achu le khasim dinga iga solai le chi chu chapang
chu distracted ta cho na alung thim lut lo ding a hi a chule number 4 na chun nu le pa ten cha te ho hi lekha sim ding a isol ko nu le cha te ho hi sol le lo ding a hi boy lekha na sim ma sang ini chiwa hun ga chi ta dio chu ga bol ta dio lai hun gal heizap ta dio na hi chi hin bol ta dio ti ho a hi sol le lo ding a hi hi sang a chu ipi I bol diu ham nu le pa ti hon na I cha te ho hi thi be cha a iki chol sa diu he ki chol sa ding ti chu chom khat hi mo sa dina alung thimi all hewa koi ding iman asu boy lo pe ta khuna lekha sima sol ding a hi chi teng chule chapang hin lekha hi a he theng na hi number 5 na achun lekha sim masang a icha ten lekha sim masanga hi kisil thing sa ding a he na fresh up half bat ham ai lo le akhut akeng amai su thing sa ding na kisil sa ding hi chi zo teng chule lekha asim teng le chapang ho hin a he theu na hi aji chu amai nu fresh ta chu lip that una point number 6 a hlasepum lunghang pum ai lo le force mangcha a icha te lekha sim dinga isol lo dinga hi lunglei sela isim zong le ki he theiji lo na lai na lunglei mo pum le hlaseta mithli kai chut puma icha te lekha sim dinga ki sol ki ti chu na alung thimuwa to zong le he theilo diu ka na lo di ti na he na ya chu nu le pa te hon cha te ho hi lekha sim dinga isol teng le lunglei sela na ha ki pa ta hi sol ding a hi aji chu itia ama lunglei sela ki pa ta asim ting le hin asot le achom chu ka he poina chom chakha simu jong le lunglei se le lunglo ta adi stop lo be a hi asim bai le a head diu kham cho head diu he ai wanga lunghang pum lung sapuma thlase puma lungno mo puma asim ting le to jong le na pungni pungthum to jong le a head thailo ding a hi a point number 7 a very important cha ten lekha asim ding kun le bible chang khat piha asima chizo le chom chakhat tawa chizo le chun lekha sim pansa ding a hi bible chang sau ta asim ngai lo chule sot pipi ataw angai po na he na pakai to hi lekha sim ding ka hita in nangman het na chi na nei pi in lang ka het ding lom phata a ka het theina dingin nei pan pi in pakai jesu minin ka thumi tia hina pathien ko ma hi ki hlan do sa ji angai na hi 8 na a chate lekha sim na ding mun kitu bol pi angai na epiha a lekha sim na diu mun hi piha mi hon a disturb thailo na mun ngai hi cho common room sitting room kom hi loading aji chu sitting room a chu kholai leng le ho maljin ho jong mi ki khom ki to khom ki nui tv jong ki hla na phone jong min adei deya eujeng zunga mi ami a ta chu mi ki holim khom a hi win hi chun a hi thei ai le lukna kom lang ham ai lo le aning ham khat a hi chate ho hi a lekha simna diu mun hoita like wa sata na hi chlai muna chu lekha sim sa de ti chu isei thui hin tin wan na cha ten lekha iti chan asim diu ham ti anaveo hite cha te ho hi a iq ai kati chu a thep naw a chi naw hi akibang so ponu sung khat hi jong le na aji chu email le I hindan akiba lo tabang hin I thep naw le I chi naw jong cha le cha ki ka jong hi na akibang po na hi a I chun cha te ho hi a brilliant deu a omin ai lon le dal ti chu lekha he ha jong omin a hi hi chun lekha in hele ho na sim gang a ban le he thei pe ho chun ngau jong le a hello attention ngai deu na pui hoi ngai deu a he ha ho slow learner ho chu nu le party hon tham khat attention ipi de zep diu angai ti chu ka hin sei hin tin number 2 a chun chapang ho hi question answer ha do angaye ka sei nom pen chu alin hon asim theu le hin ji jong akiji thei taw cho na vocabulary ti chu spelling ho ajong boy lo a hi ai wang chapang neu cha cha ho chu ipi ha sim theu jong le spelling a boy na lai cho
ya chu chapang ho hin lekha asim tingu le a het mo hinam a bai hat mo hinam ti hi ama ho question elo le piha a not bu hi la na boinan dongi nge hungding ta dio ti ding piha question answer ho hi do na a het to ka chu piha phatike cha a het lo na lai chu hila het thim sa ngai na hi number 3 na achun spelling na vocabularies ho hi ha hila ngai aji chu a het ho hi aji theina diwa hi spelling jong hi hil ngai cho na chapang kim khat hin sei thei jong le amu mal ta na spelling di ta ji thailo cho tuni la chun ka chanu poem kasim sa in na asim ho chu spelling ka hil ki din spelling ha sa asa ho chu kala do in na ka ji sa in hiti hin vet sa in ka te china raining to around to umbrellas na hiti hin ka ji sa na hi hichi veithum veili venga anji zo tingu le hin ama hon hichi thumal ho chu bai hat ta ve to hiti chun kala ji na hi aji chu itabangin sei thimu jong le ata exam hall sunga anji theina diwa hi spelling a head ngai cho for example ke ho family a pastor pa to ken kacha te ka vet kol dan hi new kharin seileng cha te ho hi a syllabus ho hi a cover uwa hoi ta het theina diwa hi phateke cha hi question answer hi ka do ji hon cho chu chi keu chu hi po in exam a hung ding syllabus hi hung ki petau cho hi chi chu kenin ipiti ka volume tele question ho zo se hi ka ji do su ke honin chun answer ji na ding hi blank in ka koi honin na ka ji zo ke zo hon phale ka cha te hi amo ho subject dung zui in kapiwin na kapel honin boy ji ta wo hinji wo ichan ge ya exam adinga ne ke prepare na awam mama le papan kan vel ha de ka ti honin ka ji sa ji win hi chi yo tiang chu le check ka bol ji ki honin na answer paper chu check ka bol ji honin aji hian ho chu hiti hin round ka bol ji honin hiti hin na tihin ka bol ji honin vera boy na spelling ji hi vocabulary hi chika hi adi poi hi chika hi ti dinga he ka ti honin adi chu ka ji honin ti chun spelling chu ka bai ha sa pe ji honin na hitia chu aki bol ting le exam pattern chu hi ta cho hi chi phat le chun exam sunga chu ichan ge ham khara confidence ne ane di hi ta cho aji chu hitia asimova aji chun akiji sa phat le alung thim wa hi sot pi cham dan hi cho ya chu exam sung a nervous ta lo na hitia chu ka bol ji a hi in a phal he jing in hi na hon jong na bol thei vai le an na bol win ti chu kai man ka experience so na kain share hin tin number 4 na chun athonop sunga hi simsa loi anga ye aji chu chapang ho hin lunglut ta asim phat sung hi chomcha a hi ji chun hi chi phat sunga hi chance la ding na simsa loi ding angai na hi alunglut lo phat le sot pi ki boi pi han lang ki hil jong le na ka na ta lo hi number 5 na chun lekha ka he thei poi tia a hin sei tiang le iti don bu diu ham na apoi mo ma na hi na gol hon bai hat gam ta nang ba hin lo a bong e cheng hamo iti banayam i jong na kilo dam ti ho po na hi chapang ho he ra hin i sei ji vin he chi chu hi lo ding hi chapang ho hin mama ka he thei hi be ke wang lekha ka thiem thei poi tia a sei jiu chom hi chi phat chule boy lunglu ta in simpo po in oh boy midang in a he thei le pathin in nang jong he na na pi ding hi na hibang na pot tho kamu ting le mama ka ki pa ji dan na het na ding a phat lut dewa hi bo ve na ki ha bol ho hi lol hinga hi e tha sei in boy ya hi na til ho angai na hi mi hon ama hi them mo ama hi midangin bon hitia sim theya ama ipidinga ba hitia hi them mo hamo tia asai ting jong le ama hi apon tho hi ti ding na lekha them a pon tho kit na lai ho chu pi ha
dei hi cho na ewa icha in hi tabang din mun a cho ding hi zong le mi pon tho ho chu khat ve ni le try again ki ti ho na mi pon tho mi thaselo mi pon tho ho chu khat ve ni le a thim pe na hung pang de ti ho a hi cha hi na pa po thi mangai na hi point number 7 a hin cha te hon lekha asim tengule amining le do pi ji anga ya ka kum le na hi chi hin cha te ho hi lekha sim thanop na jong api u cho boy hi chi answer a hi pi ki sem ti le na athu sim chu i sei pi le na chapang ho hin thanop na jong anayun chule cha te hon ipi ki seina ham ti hepum a asimule ama ho deidan a jong akiji theu cho aki compose theu na chule le do pi ji jong hi aphara pha he ji achu cha ten ipi ki seina ham tia ado ting jong le phate a don but ki jong ngai a hi na thip komo na lekha ki sim thimin do har hi in gamtin dong hi in tia azong hi mo sei lo de na I het lo am jong le boy dictionary ve hi te ai lo le no za ho dong hi te na ai lo le papa dong hi te lo le google la ve hi te ti ho tabang na sei pi angai ne cha te ho hi a school teacher ho aza bolding dan jong hi hil angai na hi hitin point number 1 na cha te ho hin lekha asim tengule isim sa jeng diu ham an veu hite a thep diu deina ji a lekha sim sa jeng jong hi ama ho dinga aningu kital thei he na ga to tau cho tang lo hi la zun jong thaman lo hi la to sa jing vai le ama ho chu aningu kital ding aban le ai mu du so ding a het thei ta lo diu he na ya chu chapang ho hi lekha asim phat le hin aka la hi hap la pi ji di cho te kana zun tha banga solding ai lo le tui ga don sa ding na ai lo le cha om pi a cha le ne thei ga ne sa jap ding ti ho hina a pha na hi chule agol ho to ki chip khom sa ding chom chakhat na ai lo len agol ho to ne khom sa ding ti ho jong hi a pha na hi chi phat onga chu amain hi hung ki refresh kit ta ve ta hung tha no kit in tin hung tha lip kit in tin na chi phat le chun lekha tha sim sa kit the au te ho jong hi ta chu lekha sim ting le mo to thim be sa lo ding ga cho long ji ding ti na he na chom khat agawa le diu phalpi ding na le gadin do sa zap ding chom cha ki chol sa ding na ki zet le sa ding chi hi apha na hi hi chi hin alung thimu asu liba ato ki tingu le kha beita a het thei ki dio hi number 2 na a homework o phate a vet pi cha te hi school apra a teacher hon an ki pu sa homework cho ai lo le asim dingo na I cho jing na hi nu le paten phati a cha te ho hi pia vet pia homework a bol chai hinam asim ding lom abai har hinam ti ho hi phati ke cha pia gel kho pi angai na hi number 3 na chun nisi a asim ding ho hi by heart sa chat dina jingle ole simta nge ti ho hi bol sa lo ding a phana hi aji chu aban bana hung ki khol tiang le hung tam ta cho hung sabet but ta na hi chi pha chule chapang ho hin ha sa ain sa dingo a hin ngap ta lo ding na fel jong hung fel lo theu hi ya chu ni khat a sim diu hi jang khai that a hung ki pe ho hi bai hat sa chat ding na ti hi a hi abanin number 4 na achu school a timetable azui bang wa hi ina zong timetable zui sa hi apha na hi a het thailo subject ho ha hila hilding na chule thamkhat efforts api zep thaina dinga zong na pha a hi cho hi point number 5 na achun encourage til housing ding na cha ten lekha sim ha sa asauwa athasi tingule nule paten lunghang lo be a cha te itil ho diu hi kan dei sa na hi boy ha sa de ta aiwanga twa ha sa na thu na hi khunung teng le no na sa na ding ai bo ve boy pon tho ine
ti ho hi na se angai ne he no sa na mang ma sa ho chun kunung ting le gen the na ain thu diu he ti ho jong hi na sei pi ding gen the na ama sa a thu a hi le a ki ham bol na ji a chu khonung ting le pathinin apot thoga chu phat khat le a hin pi ding hi ti ho jong hi na chapang ho hi kinep na to til khozing angai na hi chate progress card comment ibolji dan ho jong neu khan seng katin chate ho hin first quarterly hi ta second hi ta final la hi ta na progress report hi school par an ki po jiu cho nu le patian akibol khil chui pi ham tile progress report a khu abol hoina ho mark tam pi pi amun ho khu imu ma sapian ji po bin he ipi ham akimu ma sapian chuna red card a hitia hungki ji san ho chu imu ma sapian ji win hi elo le mark hlom cha amun ho chuna imu ma sapian ji win he na cha in apot tho zal a mark sang pi amu ho chu imu phap na mu phap ta po na hi na hi cho chu hi ma salo de sap ti ho khun acha ti ho khun wow very good excellent next time you do better ati jiu cho e ho chu nei le hi chi line ke ka hi ipi bola hi zat hi na mu na golin hi zat amu le bola nangin hi chia hi zat na mu I bola hi china fail ti ho ta bang na a hoilo na lai khu lin pi ai mu cho hi chu hui lo ding he na oh boy ka gin cha sangin ma kho chu na hoi mu the wow lang hi zat lai na mu hi la naw na thi mi boy ai wanga na next time you do better okay in chi subject ho hi na now next time ha simana simai le be khen chan hong pass ding ai sanga hi mark scoring na bol thai cho now tia hina chapang ho hi encourage ball dingai isu di to go ma khuna a mistake ho khu sei pi ding aban le icha ku na chu am ho jong akigyal do wa apot tho thaina di wa khuna til kho ngai jesu di angai na ti chu isei theu hin tin tu nia a le kha sim chung changa chapang ho itil kho ding dan ho le ivet call ding dan ivet call ding dan ho ise ho chu hi chan in ananga ngaphot hi tin aban kiting le aban bana anangai la kitaw ti dam sel kitaw